Inshuti zacu, inshuti zarinda ubuzima bwawe, nanone amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kwiga umumaro ukomeye ku buzima bwacu, icyatsi cyitwa igisura cyangwa imboga zitwa igisura zigira ku buzima bwa mwene muntu. Igisura ni ingenzi, benshi ntibakizi ariko kirakungahaye cyane. Ni icyatsi kigira ibibabi bisa nk'ari binini, bikagira utwoya ku ruhande duhanda. Kiratinyitse cyane ku buryo ntabwo ari ugupfa kugisoroma. Inshuro nyinshi ukoresha agashashi cyangwa umukasi, ariko ku bakimenyereye baranagisoroma. Kiraryana rero, ariko uko kiryana inyuma ni nako kirya indwara zo mu mubiri. Mu mubiri turwara tuba turimo dushobora rwose ku buryo bworoshye kwirukanwa n'igisura. Igisura rero gishobora kwirwanirira, nicyo gituma natwe kiturwanirira. Abantu benshi cyane kubwo kutamenya ubugiraneza bwacyo bituma bajya bagitinya, ugasanga ni ukuvuga gusa ati kiraryana, sinacyegera, ariko biriya ni ukutamenya ubugiraneza bwacyo. Ababisobanukiwe rero bagasobanukira akamaro kacyo, bakita inyenyeri y'ibimera. Kubwo kutishira kwacyo kandi ndabamenyesha yuko umuntu wese ku isi abasha kukimenya, ndetse n'utareba yagikozeho arabyibwira. Iki kimera kandi kiboneka rero mu turere dukonja hamwe n'utundi dushyuha. Dore indwara zishobora kuvurwa n'iki kimera, ndetse turaza kubabwira n'uburyo gikoreshwa. Iki kimera cy'igisura gishobora kuvura indwara yo kubura amaraso, bitewe n'uko harimo za fere nyinshi cyangwa ubutare. Kivura kubura amaraso rwose. Kivura kubura amashereka ku babyeyi babyaye. Umubyeyi ufite uruhinja akabura amashereka, kugikoresha ni ingenzi cyane, byongera amashereka. Gitera kwihagarika neza. Abantu bafite ibibazo bijyanye no kwihagarika duke, kwihagarika bababara, kwihagarika bibagoye, bakeneye igisura. Igisura kandi cyongera imisemburo yo mu gifu. Ku bantu bajya barwara igifu kikagira imisemburo mikeya, bakagugaharwa, bakagira utundi tubazo, ngaho naho igifu kubavura, ni ahanyu kugikoresha. Yongera kandi igisura kibasha kongera amaraso, kuko gifite ubutare ndetse na chlorophyle. Ibyo bigafasha umuntu kongerwa amaraso byoroshye. Igisura kandi kirwanya indwara ya diyabete na gute. Ni ingenzi cyane ku barwaye diyabete na gute, bakwiye gukoresha igisura. Kivura kuva imyuna kandi cyongera isukari mu mubiri. Igisura kivura n'izindi ndwara zaba izo ku ruhu, kikavura abantu bazungera ubusabusa, abantu bakunda kubabara imitsi, abantu barwaye za rubagimpande. Igisura gishobora kubafasha rwose. Igisura rero ni ingenzi ku buzima bwacu bavandimwe. Gikoreshwa giti. Ushobora kunywa amazi yacyo. Amazi yacyo rero ukaboneka, ufata amababi y'igisura warangiza ukayafungura, ukayasekura cyangwa ukayasya muri blender ugafungura,
wamara gufungura ibyo ukanywaho amatasi 3 ku munsi. Ku murwayi wa diyabete cyangwa n'izindi ndwara ushobora kunywa amatasi 3 ku munsi, ugasiba iminsi 2 ukongera ukabikora by'akamenyero mpaka ukize, kuko igisura ntacyo kishe igihe ugikoresheje muri ubwo buryo mbabwiye. Bikora uyu munsi ugasiba 3, ugasiba 2 ukongera ubwa 3. Bivuze ngo reka tuvuge nk'ukoresheje kuwa mbere urasiba kuwa 2 no kuwa 3 wongere kuwa 4. Bikora akamenyero kawe, bizakuvura indwara uzi n'izo utazi. Bizakuvura indwara z'impyiko, urwungano rw'inkari, iz'uruhu, izo kubura amaraso, indwara z'imihango myinshi ku bagore n'imihango iryana n'ibindi, imihango myinshi n'imihango idashyitse. Ibyo byose igisura kizabigufashamo. Igisura kandi kibasha kuribwa imboga rwatsi, ukagitekana n'izindi mboga nk'uko bisanzwe. Icyo gihe ni igihe wasoromye ibibabi, ariko ibibabi byacyo bikaba bikiri bitoto. Mbibutsa yuko umutobe w'igisura ari ingenzi cyane mu gihe imisatsi y'umuntu iri gupfuka. Genda bite rero, urawunywa warangiza ibikatsikatsi ukabyisiga mu mutwe, bikagufasha, bikarinda uruhu rwaho, hanyuma imisemburo yaho ikiyongera, imisatsi ikaba mizima. Ngayo nguko rero twari turi ku gisura. Imana ibafashe kandi barinde, ibagenderere, kandi noneho gutinya igisura kuveho. Reka mbibutse ko n'ifu yacyo ibaho. Ugiye mu ma alimentation acuruza ibintu bya naturel n'imiti naturel, ushobora kukihasanga. Ukajya ukoresha ikiyiko kimwe mu gikoma cyangwa mu isosi, cyangwa ukarenza hejuru y'ibiryo, cyangwa mu mazi ashyushye. Ngayo nguko rero. Ikindi kandi ushobora no gufata amababi yacyo uyasoromye akiri fresh, akiri mazima, ukayateka mu mazi ukanywa ayo mazi. Igisura rero ni ingenzi, turondoye ibyacyo byadutwara agahe karekare. Reka tubifurize guhirwa n'amahoro y'Imana mu byo murimo byose, ndetse no mu byiza byose. Umva ukuri, gukundana n'uwo mwashakanye si ubuganzwa. Kugendana n'uwo mugore wawe cyangwa umugabo wawe, kuganira, gusabana, kumugirira neza, kumarana irungu, gukina kuko Isaka na Rebeka bakinnye, si ubuganzwa. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, Isaka yakinnye n'umugore we. Birumvikana neza ko gukina n'undi, umugore wundi n'umukobwa w'abandi ni icyaha, ariko umugore wawe si icyaha. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko ko byemewe gukina n'umugore wawe. Gukina n'uw'abandi ni ubuhehesi, ni ubusambanyi, ni ukwimakaza icyaha. Gukunda umugore wawe si ubujiji, si ubunyamisozi, si ukuba umuturage w'umunyacyaro. Amabara meza ataka urugo ni urukundo, ni imbabazi, ni ubworoherane, ni umucyo wo mu maso, ni imvugo nziza. Aya mabara y'imico imeze itya niyo ataka urugo rukamera neza. Wijyuhirizwa no gutaka urukuta rw'inzu ngo urusige irangi mu gihe wanduje umutima w'umugore wawe. Umva ukuri, ukeneye kubana neza n'uwo mwashakanye, ukeneye gutaka neza urugo rwawe. Urugo rwiza
ni urw'abaganira, ni urw'abasabana. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 9 hatubwira neza aya magambo akurikira: wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, n'iyi Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose, n'iminsi yawe y'imfabusa, kuko ari byo wagabanye muri ubu bugingo. Nta kintu umuntu yagabanye kiruta kubana n'umugore we neza, kwigira kiryana mu rugo rwawe, kugira umushiha, kubuza amahoro abagize urugo, guhoza ku rutoto abiwawe, amahane, kubima, kubacura, kubahahamura. Bimaze iki? Umva ukuri. Bitwaye iki ugendanye n'umugore wawe? Bitwaye iki musangiye? Bitwaye iki umuhaye icyubahiro? Bitwaye iki muganiriye neza? Bimaze iki gushakira umunezero mu kabari wahunze mu rugo? Bimaze iki guhora uhinduranya abagore? Bimaze iki gukubita inshyi mu misaya y'umugore wawe? Ni ubuganzwa, ni ukubura icyubahiro. Abefeso 5:28, ukunda umugore w'abayikunda. Umva ukuri, gukundana n'uwo mwashakanye si ubuganzwa.